me na put za novi smještaj, to je tu blizu Kastra. U blizini je snimana, odnosno tamo ona čuvena kuća iz Full House. This is my friends, Ilona and US, and I prepared them a real Croatian dinner, burrito. Hrvatska? Yes, something like that. Not bad. Mazel tov. Mazel tov. Evo nas. Tebi je suđen da budeš u Travnom, jer se ne znaš nalaziti nigdje. Evo, prelazim, nije zebra, nego je duga. Znači, prešao sam preko duge. Ali sjete s tuge, evo Marine tu ždere, jer sam te tako učio. Tu su neki veliki big presses. Evo me u Dolores Parku, u mom omiljenom mjestu u San Francisku, u Ameriki. To vidite, ljudi tu chillaju, uživaju, vježbaju, meditiraju. Evo i koncert, udri mujo, ispod palmi. Evo, ljudi su tu u parku, kao što vidite, lijepo im je, sunčaju se, uživaju. Evo, tu su jedna, dva lijepa mladića, pa ću pitati: Hi, how are you? Are you enjoying this beautiful day? Malo se drogiraju, ali dobro, ok, ima tu i homelessa. Hi, how are you? Are you hungry? Are you hungry? Ali, ok, ali uglavnom je lijepo, kao što vidite, ljudi se zabavljaju. Idem danas na plažu, jer je danas savršen dan za plažu u San Francisku, što znači da nema 12 ili 15 stupnjeva, nego vjerojatno ima čak i 20. A treba bi do te plaže, od kuda ja nalazim, promijeniti 2 busa, ali ne pada mi na pamet dati za jedan bus 20 kuna, onda za drugi 20 kuna, to je 40, i nazad, tam i nazad, ono 80 kuna, ono, come on, nema šanse. Jer ovako radim dvije stvari, znači kardijam, tako da mogu jesti ovaj američki junk, definiram se fino. Ako što znate, obožavam ove američke ulice gledati, hodat. Tako da evo, ekonomičan sam, definiram se, zdravlje, hodanje. Evo me, stigao sam na plažu praktički, evo tu je iza, vidite, Baker Street, odnosno Baker Beach. No, ponio sam sa sobom, nema, i u Ameriki se jede po pravilima. Znači, tu su bjelanci, odnosno kuhana jaja, a posle ispod, da ne vučem toliko posudica, su mahunarke sa ovom lečom, grahom i tako, i s piletinom i barbecue sos. To je za kasnije, tako da 2 obroka u 1. 2 u 1, ko Tina Katanić. Dobro, ona je imala 3 u 1, Nescafe. Evo me na plaži, kao što sam rekao, danas je definitivno dan za kupanje, čak i u San Francisku. Iza mene je divni Golden Gate Bridge. I pjesak je fakat vruć. Što je, eto, kažem, neobičajna je to, ta toplota za tu. Fakat je vreo pjesak. Kako su mi tu rekli lokalni, znači ovo, sad ovaj 8. mjesec i 9. baš i nije neko ljeto, znači njima je ljeto tu negdje kraj 9. 10. mjesec nadalje. Tad su prave vrućine, tad je ono ljeto koje mi znamo. A ovo sad je, ne znam šta im je ovo, valjda proljeće. Proljeće u sred ljeta. Tu nema mira naravno, jer me i tu prate kamere. Neko snimanje u tijeku, neki set, pa sam mislio da je filmski set jer sam u Americi i pitam tu nekog lika kad vidim da radi. Kaže, ne, snimaju nekakvu commercial reklamu, možda im uletim u kadar, pa možda uzmu, možda manekenka da budem velika zvijezda, action hero. Evo, vidite šta se događa kad se previše sunčate kao ova ptica, onda previše izgorite, tako da uvijek nosite zaštitni faktor. Plaža, Golden Gate, valovi, šta nam više treba? Mislim meni, vi me samo gledate. Divna obala, divno vrijeme, sred ljeta, a oblačno. Tu smo na čuvenoj plaži u San Francisku. Evo vidite, u sred ljeta, a mi smo bosi. Došli smo ovdje prvi, Marin, Igor i ja, kako bi zauzeli mjesto, jer poslije će tu biti ogromna gužva i bit će jako teško naći mjesto za sunčanje. Evo imate tu čak i vetrenjače kao u Nizozemskoj. Prekrasan pogled na cijeli Ocean Beach. Ove
Ove betonske ruševine bazena ostaci su slavnog kupališta Sutro Berts, koje je 1894. izgradio milijunaš Adolf Sutro. On je bio zaljubljenik u prirodu, te konstruirao akvarij s oceanskim bazenom među ovim stijenama i kasnije ga proširio izgradnjom masivnog javnog kupališta veličine 3 hektara. Tu sam sa svojom američkom obitelji, svojim dragim prijateljima, svojim suputnicima, supatnicima, Marinom i Igorom, koje pratite na mom vlogu. Evo, sada smo stali da se odmorimo, da ščilamo, da imamo mali snack, kako bi rekli Amerikanci, jer kad si u Rimu ponašaj se kao Amer. Je li to nešto organsko? Šta je to, Igore? Organic watermelon. Ok, i Marine, what are you eating? Taj trenutak, moj prvi pogled uživo na Golden Gate. Koji su tvoji osjećaje u vezi Golden Gate-a? Reci nam, Igore. Zagolicuje me srce. Koji su tvoji osjećaje u vezi Golden Gate-a? Uživaj malo, prestani snimat! Evo, prekrasna divljina na našem putu do Golden Gate-a. Trekking kroz šumu, tu se tako priča, možeš reći trekking, znači moraš se uklopiti da neko ne posumlja da nisam odavde, znači moram reći I'm just like, you know. Toga ti to neko onako sađica, znači moram gore da. Evo, Marin i Igor su moji vodiči, gledaju koja je najbolja tura po turu. Moramo pokazati koja je naša kuća, evo. Naša kuća, pogledajte, vidite onu narančastu kuću tamo, skroz dal, evo ova tu, i vidite gdje gleda. Gleda na Golden Gate. Tako je. Dobro. $42,5 milijuna. Prekrasan pogled, ne na mene nego na Golden Gate, na cijeli park, ali hvala ako mislite da i na mene. Dragi moji youtuberi. Nakon hikinga, plaže i prirode došli smo u jedan od najbogatijih kvartova u San Francisku. Zove se Rich Beach kvart. Ne, zove se Sea Cliff. Cijeli kvart se nalazi na klifu, kako se klif prevodno? Tako je. Litica. Litica, točno, litica. Bože, vidi ovo. Zamisli imat kuću koja bleji na fucking Golden Gate Bridge. Pogled koji čovjek ima iz dnevnog boravka. Bogate kuće. Imaju čak i bogatu travu. Umjetnu, ali nema veze. Evo, vidimo. Kak je gazit po bogatoj travi? Nema, to je prava. Jao, baš je ugodno. Lijepo je gazit. Ova trava je isječena na centimetar. Dakle, za ovaj kvart bi se moglo reći da je kao San Francisco Beverly Hills, znači Rich Beach kvart. Da. A najgora stvar je kad moraš naći drugu kuću i to luksuzniju i bogatiju, a toliki je izbor i ne možeš se odlučiti jer nismo zadovoljni sa svojim dosadašnjim smještajem, jer da moramo ići dalje tražiti. Dakle, najskuplje kuće u San Francisco su tu jer je pogled na Golden Gate Bridge, tu se sve vrti oko tog mosta.
Evo, prvi ulazak u okean, ili ocean ako hoćete. Prilično je hladniji od LA-a. Znači tamo je ocean puno topliji. Ovdje se boga mi baš i ne bih kupao. Jer sam pičkica, a i hladno je. Draga publiko, nalazimo se na Crocs. Most Golden Gate jedan je od najprepoznatljivijih simbola San Francisca i Amerike. Ovaj veličanstveni most izgrađen je zahvaljujući hrabrosti i viziji mladog inženjera Jozefa Straussa. Most je građen 4 godine, od 1933. do 1937. Golden Gate je u to vrijeme bio najveći viseći most na svijetu, a trenutno je 8. na svijetu. Cijena izgradnje iznosila je 35 milijuna američkih dolara. Eno ga Alcatraz. Evo me na mostu. Početak prelaska mosta. A inače možeš se ići s autom. Ukupna duljina mosta je 2737 metara. Ima 6 traka za motorna vozila te 2 staze za pješake i bicikliste. Golden Gate težak je impresivnih 887 tisuća tona. Evo ga pogled na cijeli San Francisco. Osim njegove ljepote, most nažalost krasi i crna statistika jer je 3 mjeseca prije otvaranja mosta 10 radnika poginulo nakon što je skela na kojoj su stajali pala kroz zaštitnu mrežu u Tihi ocean. Tako je tijekom izgradnje mosta poginulo ukupno 11 osoba. To je policija, nećete prevesti, piše no passengers. Inače, policija tu nije slučajno. Naime, most, osim svoje impresivnosti, krasi epitet mosta za samoubojstva, jer od njegove izgradnje do sad, skokom s mosta u ocean, život je oduzelo više od 2000 ljudi. Na mostu je zapravo užasno bučno, jer je ono hrpa auta, policija svako malo prolazi, patrolira, valjda se boje da neko ne bi skočio. Ako se, ne daj Bože, odlučite za skok sa Golden Gate-a, dobro je znati da pad s mosta traje nekih 7 sekundi, pri čemu se postiže nevjerovatna brzina od 140 km/h i onda jas. Čuo sam podatak da navečer se ni ne smije ići preko mosta. Valjda da ljudi ne bi skakali možda samo preko dana, iako to su sve izgovori. Mislim, ako se hoćeš ubit, skočit sa mosta, budeš skočio i preko dana, neš čekat večer. Tako da eto, onda za te zabrana ne vrijedi. Evo, idemo od Golden Gate Bridge-a i slušaj mene. I savršen pogled na grad. Divnim kućicama. Pravim američkim, sa travnjakom, sa širokom cestom. Savršeno. To je to. Real American home. Evo je travica. Uredno pošišana. Možda i umjetna. Ali nisu neki patrioti domoljubi, njihova zastava je zgužvana. To se Thompsonu, Trumpu ne bi svidjelo. Evo šta je vrijeme u San Francisku. Pola Golden Gate-a osučano, a druga polovica magli i tami. Evo još sam bliže Alcatrazu. To je neki njihov jahtni klub. Evo nešto
malo i o balkanskoj sanalažljivosti. Ovaj host kod kojeg sam doma, znači koji mi je dao smještaj, ono skoro neki mjesec dana sam free kod njega. Ali sam se dogovorio s njim da ću mu pomagati oko kuće, jer se bio tek uselio, bio mu cijela kuća u kaosu i tek sam pomagat ću mu nešto u kući, bila mu je bašta i dvorište totalno u kaosu, to sam svaki dan sređivao pokratko, sat, dva, koliko mi se dalo. Može li biti bolje? S jedne strane klub gdje plešem i gdje su mi najbolje gaže nastupi, ispod toga je protein shop za suplemente, a samo pređeš cestu i evo tu ti je San Francisco Fitness SF gdje vježbam, ispod je Birds gdje sam imao svoj prvi stand-up u Americi. Stand-up? I'm from Croatia and this is my first stand-up in English. Sometimes I feel so tired to say every time, every day, whole day, sorry, you know. So, and sorry for that, You know, in my country, you can rip off somebody's hand, you know, when you're walking, and they don't have to say sorry, they just say fuck off, you know. So this is really big cultural shock for me. Dakle, sve na par metara. Tko kaže da je Amerika prevelika?